عطنا حلقة لكيتا عارف لا العريس عند الداري عطنا حلقة لكيتا عارف لا العريس عند الداري أقدم رحت تطلع ريترا سميت عاقل طعبيت ليلة بوحدود أولاده يبون عطنا حلقة الكيتا تعرف لا العريس عند الداري عطنا حلقة الكيتا تعرف لا العريس عند الداري كل ما تتحالفنا بسموت كل عمار نتالي أبي قبيلة وطبيلة وقبيلة حسر في بالي have to fight much stronger than the way we fight Al-Shabaab. In Africa. And in many parts, things are not okay because the development and financial landscape as an increasingly significant sector now currently in the midst of an unprecedented and tumultuous ወደ 100 ምናምን ቢሊዮን ብር ወደ 100 ምናምን ሰላም ተከታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ምንዮት እዩ ሎሚ ንሪኦ ኣርስቲ ኣገዳሲ ኣርስቲ ክኸውን በቲ ሓደ ወገን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ሰለስተ ዓበይቲ ስኮላርስ ናይ ኣፍሪቃ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ካብ ቀፂልና ድማ ናይ መጻኢ ተረከብቲ ሃገር ወይ ከዓ ናይ መጻኢ መራሕቲ ናይ ሃገርና ክኾኑ ዝኽእሉ ተስፋ ዝህቡ ኤርትራውያን ምሁራት ርኢቶናቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝሃብዎ ክንርኢ ናብ ዝለንቀነ ዘጋጠመ እዩ ጎኑ ድማ መጀመርያ በዚ ሕውስውስ ዝበለ ዘረባ ናይቲ ርድዋን ኑር ሕሴን ዝበሃል ኣማኻሪ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ ኩነታት ናይ ሕጂ ዘሎ ድማ ብተደጋጋሚ ዝጥቀስ ዘሎ ሰብ ናቱ ክንሪኢና ሕልፍ ኣቢልና because ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ስለ ዘሎ ለትስከም በሰጥቶ መቀበል መርህ ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘቷ ጉዳይ ግዴታም ጭምር ነው በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠንሳሽነት የተጀመረው ጉዞ ተስፋ ሰጪ ውጤትን አስገኝቷል። ዳሩ ግን ኢትዮጵያ ብዙዎች እንደገመቱት አንድ አማራጭን ብቻ መከተልን አልመረጠችም ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ሬድዋን ሁሴን ከሶማሌላንድ ጋር የተፈረመውን የመግባቢያ ሰነድ በማንሳት ከሰሜን ብቻ ሲጠበቅ የነበረውን የመፍትሄ አማራጭ መቀየር ተችሏል ብለዋል። ኢትዮጵያ እድል ያላት የሚመስለው ከባህር እዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ብወገን ሶማሊያ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ፅንሒልና እውን ክንሪኦ ኢና እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ወይ ክገብሮ ትሓስብ ዘላ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ተሪር መርገፂ ኣንጻሩ ከም ዘለዋ ሶማሊያ ንጹር ዝኾነ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ ክንሪኦ ኢና ብተመሳሳሊ ኣማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እዚ ርድዋን ሁሴን መበል ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ሚድያ መፅኡ ዝዛረበ ዘሎ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ካብ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ወፃእተኛታት ወይ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ወፃኢ ከም ዝኾነ ምዕራባውያን ንኢትዮጵያ እንታይ ይፅበይዋ ነይሮም እንታይ ክትገብሩ ይፅበይዋ ነይሮም ዝብላ ሕጂ ስምዑ ቅድሚ ናብ ምኻድና ግን ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ላይክ ተገይርኩምና ብዙሓት ይበፅሕ ሼር ግበርዎ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ ሌትስ ሊስን እዚያ ዘረባ እዚያ ድሕሪኡ ናብቶም ስኮላርስ ክንሰግር ኢና ብር ጋራ ወዘተ እድል ያላት የሚመስለው በሰሜን በኩል የነበረ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ስለ ባህር በር ሲወራ ቀይ ባህር ነው፣ ስለ ባህር ሲወራ ኤርትራ ነው፣ ስለ ባህር ከተወራ አሰብ ነው። ይህንን አሁን ለመገልበጥ የሚያስችል አዲስ አቅጣጫ ነው የወሰንነው። ኢትዮጵያ ዙሪያዋ እድሎች ያሏት ዙሪያዋን ያሉ እድሎችን መጠቀም የሚያስችል አቅምም አላት። ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ክዝረብ ከሎ መብዛሕትኡ ትፅቢታት ናይ ኩሉ ዝነበረ ንሰሜን ገፁ ነይሩ። እሱ ድማ ሰሜን ክንብል ከለና ንኤርትራ እዩ ዘተብህ ነይሩ፣ ንሰሜን ክንብል ከለና ንዓሰብ እዩ ዘጠምት ነይሩ። ስለዚ ትፅቢት ዝተገበረልና ምስ ኤርትራ ግርጭት ክንገብር ምስ ኤርትራ ኣብ ተፃብኣቲና ኣብ ደገ ባሕሪ ብወገን ኤርትራ ካብ ቀይ ባሕሪ ክንወስድ ትፅቢት ተገይሩልና ነይሩ። እንታይ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ብኣሽሙር ናብ ኤርትራ ዘለና ኣጠማምታሲ እንታይ ምዃኑ ዓለም ብኸመይ ትግምተና ክብል ከሎ ብግምጣል እንታይ ዘረባ ከም ዝዛረብ ዘሎ ክንርድኦ ዘፀግመና ይመስለንን። በዚ ኮይኑ በቲ ነዚ ጉዳይ ዝገዲፉ ካብ ትፅቢት ናይ ዓለም ወፃኢ ብግምጣሉ ኸይድና ካብ ሶማሊላንድ ጌርናዮ ዘለና
أنا عالم زجرمة دبلوماسياوي بريك ثرو ويكا فلوي دبلوماسياوي بقعتنا إثيوبيا زج هذا يزبل زلو أتزجرم كفال دما من البات جيمس أخوانا الله بكالك زي 5 لكم أب سعود عرب أب رياض بريزنتنا سوماليا بريزنتنا جيبوتي بريزنتنا إيرترا برايم مينسترنا إثيوبيا أب استراحبولو إيرتران بريزنت إسياسن برايم مينستر أبن فيتنا فيت هيتراقبنا أو برايم مينستر أبجن دحرتنا بحري عجوجو جميرو سلزنا بري مس جوبتن مس ناي سوماليا تراقبين يربغتا بريزيدنت ناي سوماليا أبتا ركبت ينتهي لحاجتو بسومالي لاند خطو استحسب على غاديغا إيلو كم زحاتتون نو كومنا حسبي لنا إيلو أبغتو كم زحسولون أبزلن كني أب تويتر وزي غني نيرو أنا البتاب كالك زي تا تويت كم تعلقون كفتني سلازي درو أتنكيغو ويكا سكفتا خمزولو سوماليا نجيروان يرويو جن علم تسبينا زنبرت نابلو بقمت علي زاربلو زياتهم جن أبغتك كالو تزاريبهم محيلو ملكاون نكت أبنهم أشجرت مخانهم ما مليسون عالم أنها تجهد يمتعلو መጋራት የሚያስችል በጎ ፍላጎትን መነሻ ማላት በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ኢትዮጵያ አንድ የሆነ የባህር በር ሊኖራት ይገባል በሆነ መንገድ የሚለው አይ ቲንክ ብዙዎች እየገዙት የመጣ ነው። አትጋጩ፣ ችግር አትፍጠሩ፣ በሰላም መንገድ የሚመጣበትን መንገድ በትዕግስት ሂዱ ነው እንጂ የሚለው ኢትዮጵያ አንፌር የሆነ ነገር እየፈለገች ነው የሚል ብዙ ምልከታ የለም። ኢትዮጵያ ፍላጎቷን ኮንሰርኗ ትክክል ነው፣ የህዝብ እድገቷም ትክክል ነው፣ ኢኮኖሚያም ትክክል ነው፣ የቀጠናው ችግርም ትክክል ነው። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ በአዎንታዊነት ሚና ልጫወት ማለቷም ተገቢ ነው። سنتاي زبل زلو بحتر زبالة إثيوبيا أفتق بحر يدليادو أوه زبس حسب أفتق بحر كم زليوم كم عبا هاجر أفتق بحر ما نم هاجر كم زدلي فلتو مسكالوت هاجرات ما بدبلوماسيا ومن قد أفتق بحر انت رغبت كالوت هاجراتون عيش الأونيوم التزيز لا زلو التزاربان صوتهم ديوش وزلو بحايلنا يكال مريت كجوبتي حسب سلو زلويو من البعض نزي سقبلونا لو انتحري لهم تعلمون قعص هنا كايدا سلزلوايو كال ربحتا سلزلواي انت مستنقر باب تخاغن بسلام زنبركا كونتا تايكونن اثيوبيا لومي كونتنا بتزلات بوتا تفتيرا زحلفه 30 عامات لعليا عامتاتون اذن هاجرات ابغرابتا افتق بحر زلون ابي نيرن بحايلو دي بالمنادي بخالي اتزنا برعجا نسي كون حج فلوي حيل وي فلوي نجر زرخبته يبلا وي فلوي وتهدرا بقعت حج زطريته يبلا كاب كالوت هاجرات كتمنطلو تخل بنصار يا حج اثيوبيا كاب تقدم زنبرتن دحري استملست هاجر بر قميت مصات ايكونتن بوت هدرا واعقما እዚ ስለ ድፈለጡ እዮም ሶማሊያ እውን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ተዛሪቦም ዘለዉ ሕጂ ግን ካብዚ ናይ ኢትዮጵያ ወፂናስከ ኣብዚ ብደረጃ ኣፍሪቃ ሰለስተ ዓበይቲ ስኮላርስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣፍሪቃውያን እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ኣለዎም ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ እስከ ንሪአ ፕሊስ ላይ ግበሩ እዚኣ ኣገዳሲት ኮንቨርሴሽን ብዛዕባ እዚ ኩነታት ፅቡቅ ርዲት ዘለዎም ሰባት ክንሰሚና let's go. Welcome to all three of you gentlemen, and Professor Nditi, I will begin with you. Ethiopia has traditionally conducted its maritime transactions through the port of Djibouti, and in any case, if it needed options, it does have the immediate neighbor Eritrea. So why go to Somaliland and why now? Thank you. تقدمي تحطو إيرترا أفتق بحرناتا ملو بملو أبز حلف عامتات بجبوتي أتتكام نيرا كاوز آيا مرات سدلياد ما بسمينا إيرترا لاتا إيرترا سامع تغلني راوي زغوني نفس Somaliland زمت مغنيات نتايو نزبل مالسي. Penina and our colleagues. I think I read two things here. One, Somaliland is trying to avoid what we call, international isolation, while on the other hand, Ethiopia is going through what one could call, renaissance expedition. It is renaissance because you'll agree that, the bond between Somaliland and Ethiopia, it's long, since 1800. And so recently when Somalia got into partnership with East African Community, the admission that just happened recently, I believe it put Somaliland into some kind of awkward situation that I am now alone. What should I do? Now, the instinct will tell. So بحفشة أتي كنبلو أتي كبحال زكاة على بزكونات زي إثيوبيا كل نجاراتها كم زي حوسي مدرساس عينتنا يمرج أتاتا تخيزلا بوجن سومالي لاندجن أب من كرا غروس لزاتوتيا زغا سوماليا بزحلفوان أبتناي مبرق أفريقيا EAC زبحال East African Community زبحال أبال الناس لزاتوت مليسا بدرجة أفريقيا كترهبت خل تقبلنا ديكالي أب من كرا غرو كم زاتوتن اتزلوا عدلات ناس أبي خيس لزلون أبزد ما زي قلت وقت مراحي أب سومالي لاند زلون أبتحجرون كابتي بحجز خدو زنبرة مريج عوض أي سلز خيزلو بهزبون دقف سلزي ركب زلو سلزي تقعزنا بي نفتنو سلس لتخيز على تهاجر نزع عدل زيادة تقيمة إثيوبيا قال تركب تفلاتنا تركب موت إثيوبيا تتقبلات ما كالو تهاجرات كسبها سلز خلا
ዝብል ኣድቨንቸር ወይ ድማ ንክልትዮም ነናቶም ፀገም እዩ ዘራኽቦም ዘሎ ዚ ዓይነት እዩ tell you that you need a new friend. So the new friend for Somaliland is Ethiopia, and but the challenge is it could be a conduit for conflict, a widespread Horn of Africa conflict, and that's why it is important that that deal there is a need for review and reflection on issues that are emerging as a result of that. Okay, so you say it could be a conduit for instability in the Horn of Africa. Exactly. So let's look at the specifics of all the contents of this MOU that was signed on January 1st this year. Somaliland will grant Ethiopia access to the sea for commercial traffic through a port. Somaliland will also lease a section of its coastline to Ethiopia's navy, and in exchange, Somaliland will get a share in Ethiopian Airlines, the country's successful national carrier. Plus, Somaliland stated that Ethiopia would recognize it as an independent state, something that no other country has done in the 30 years since Somaliland pulled away from Somalia. So there's a lot of questions here. First, Ambassador Mulongo, why does Ethiopia need a naval presence? So, ኣብዚ እቲ ቀዳመይቲ ሕቶ ትብሎ ዘላ give me a sec. So there's a lot of questions here. First, Ambassador Mulongo, why does Ethiopia need So ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ዝኸውን ዘሎ መጀመርያ እቲ ስምምዕ እንተሪእናዮ ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ተወሳኺ ድማ ናታ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ እያ እዚ ዓይነት ስምምዕ ድማ ኣብ መንጎ ሃገርን በቲ ሓደ ወገን ሓደ ሃገር በቲ ካልእ ድማ ዞባ ናይ ሓደ ሃገር ከም ሃገር ዘይተፈልጠ ከምኡ ድማ ሓውሲ ናይ ቢዝነስ ዓይነት ስምምዕ ድማ ሶማሊላንድ እውን ኣብቲ ኤርላይንስ ናታ ድዩ ገለመለ ብርኪ ክትረክብ እያ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገበረ ፍሉይ ዓይነት ገፃ ዘለዎ ኩነታት ክኸውን ከሎ ስለምንታይ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ንዝብል ሕቶ እስከ ንስማዕ ሕጂ a naval presence? There are immediate things that are pushing Ethiopia to take that route. The first one being that Ethiopia is facing serious internal contradictions, which threaten the coherence and even survival of singularity as a country. And I think it is the intent of the Ethiopian leadership to divert that by creating an externalized attention, which is intended to rally the country together. That's the point. ዚያታ ቀዳመይትን ዝበዝሑ ዲፕሎማትን ዘንብብዋ ዘለዎ ኩነታት ቀዳማይ ስለምንታይ እዩ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ወይ ድማ ካልእ ነገራት ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልዮም ዘሎ ንዝብል መጀመርያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ውሽጣዊ ኩነታት ናታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ እናኸፈን ስለ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ካብ ውሽጣዊ ፀገም ናብ ካልእ ዓይነት ከም ዝጥምት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካልእ ዛንታ ኣልዒሉ ብዛዕባ ናይ ደገ ኩነታት ጠመተናቱ ናብ ክኸይድ ስለዚ diversion of attention ይብሎ ነቲ ዘሎ ኣቓልቦ ናይቲ ህዝቢ ብናይ ደገ ብናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብኡ ዳይቨርት ንክገብሮ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝፅዕሮ ዘሎ እምበር ብትክክል ኣፍ ደገ ባሕርን ሓይሊ ባሕርን ስለ ዘድልዮ ኣይኮነን እዚኣ እታ ቀንዲ ምክንያት ወላ እቲ ናይ ሶማሊላንድ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ዝጥቀመላ ዘሎ ተመሳሳሊ ንሱ እውን ካብ ህዝቢ ፀቕጢ ስለ ዘለዎ መህደሚ እዩ እቲ MOU ወይ ከዓ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተገይሩ ዘሎ ዝለዓሉ ዲፕሎማትን ተንተንቲ ናይ ፖለቲካን ዝጥምትዋ ነገር ተላ ሓንቲ እዚኣ እያ Because in the north, it is still a very difficult agenda to quieten the Tigrayan area and also to respond to the current active conflict with the Amhara community who are up in arms against the central government. So by externalizing the challenge and bringing in this issue of the strategic access to the international waters is really to rally the population together. And it seems to be quietly paying off because a number of Ethiopians are up and happy for this kind of move. The other one is that the Prime Minister would like really, for a long time, Ethiopia has been struggling to have an access since they lost the coastline to Eritrea. And because they already had some inroads through DP World in the Berbera, where they have shares in the port. I think it became a softer point for them to penetrate. And to me, this is a deliberate calculation done by the Prime Minister, and it's not something as simple as it is being seen on the paper. It is something deeper, something with a lot of studies done, and I'm sure they're prepared for some repercussions. So they're very determined. Okay. So, በተኻለ መንገዲ በቲ ሓደ ፖለቲካዊ መሳርሒ ካብቲ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማት መህደምን እቲ ህዝቢ ናብ ካልእ ገፁ ንክጥምት ዝገብሮ ዘሎ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ኣቐዲሞም እውን ፈቲኖሞ ዝነበሩ ዓይነት እዩ ምክንያቱ 19% ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ምስ ዲፒ ወርልድ ወይ ከዓ ዱባይ ፖርት ዝበሃል ናይ ኢማራቲ ካምፓኒ ብሓደ ኮይኖም ኣብቲ ወደ በርበራ ናይ ሶማሊላንድ እውን 19 ብርኪ ሒዞም ነይሮም እዮም ድሒሮም ዱባይ ጠቕሊላቶ እምበር ስለዚ ካብ ነዊሕ እውን ዝፀንሐ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሓሲቦምን መፅናዕቲ ገይሮምን ዝኸድዎ ስለ ዝኾኑ ምናልባት ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስብሉ ዝኽእሉ እዩ ሃንደበት ዝመፀ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ታሕቲ ዝሰርሑሉ ዝነበሩ እዩ ዝመስል ዝብል መልሲ ሂቦም ኣሎ ዲፕሎማት እዚ Right. So looking at the other aspect of this MOU, Professor Monda, is that Ethiopia has now introduced the aspect of asset swap. I mean, as taking Ethiopian Airlines to Somaliland. How would such a deal work? How would they actualize it? So this is actually the big question. How do you actualize a deal where an international entity in the name of the state of Ethiopia is engaging directly with subnational units, in this case, Somaliland. So the preferable scenario here would be for
bilateral relations, which would be directly between Addis Ababa and Mogadishu. So it's not very clear. So ولا كواتي زتجير دلو تبعيلو زلو سممعسي إن كان هبان انتقوني إن كان هبان مس حدا زوبان حدا هجر مخان الأولى أو نت كتحزخل كنتات بخميك جبري نزبل حتى تمساسالي نسون حتى يقين وزلون ما بزحت بعلمون حتى يزم مخنياتو كمي جير كايو كل هجرات كمناي كل هجرات عين سممعسي مس حدا زوبان حدا هجر كتجبر تغل نزل نجر نخدجبر بعد يدو مستي أب فدرالاو منجستي أف سوماليا زلو خد جبر زي مخالسي سلامنتاي يقينو نزبل أرستي نبزو حسب هذا جرم زلو مغنياتو أفدق بحري كندتنا سومالي لاند كابوز عبا أفدق بحري إيفن نسون انتقوني نخلط يوم ناي سوماليان ناي سومالي لاندن أنتي خاديقة مس ناي سوماليا غير كاديقة زخون نجر كجبر ما أماي تقالون جخوينو سلامنتاي بمسكوت زجبر بدحر مجارجا ويكا حبيكا مس حدا كنت سأل زدل زلو حيل ما بعلم درجة تقبلنا زي بلو خجبر كيلو زبل نبزو حسابات أجريم زلو كنتاتيو. Exactly how the elements of that MOU will actually be actualized, because it's a diplomatic problem, it's a political problem, but it's also a constitutional problem. Having said that, I think it's mutually beneficial for both sides. In this case, Somaliland as a part of Somalia, and also for Ethiopia to engage in this iteration. For Ethiopia, as we've mentioned before, it offers the country multiple alternatives, access to global maritime shipping points, and essentially critical global maritime choke points in the Red Sea and the Suez Canal. But for Somaliland, it offers the hope eventually of getting recognition from Ethiopia, the seat of the African Union, but also benefiting incredibly from that vast market of over 100 million people in Ethiopia. So as ولا قا بدحريت بزح حجوز جوز زلوا بزح مثلا خلاط زلوا كنتات انترانا نخلتين هجرات جن مخسب كعزلويو نخلتين وجنات مالتيو نيتوبيا بتحدى كابت زلوا نجوبتي دايفرسيفاي نخد جبرنا ولا بعد الفترة لاك خلكلون سومالي لاند دما كم مدبر ويكارسي هيد كورترز ناي أفريكان حبرة أفريكان كالو دبلوماسنا عيني أفريكان بدرجة عالمون زل على دبلوماسيا وسنتر ناي كمخانمة إثيوبيا تقبلاتها بخالوت وجنات تقبلات تركب بزح نجر أفتقد خفت اللازخل كمخانمة سلزي بتي بقمتالون بزح مخسب ربحان زلويو تكونتها يبلالو. As it stands right now, I'm not quite sure exactly how the details of this MOU will be ironed out, particularly when you think about how the assets would move from Addis Ababa to Hargeisa and vice versa, and whether Mogadishu would just sit back and watch Ethiopia trade shares or assets with Somaliland while Mogadishu is actually left in the cold. I think these are areas of serious questions. Right, and it's interesting what Professor Monja has said, and I would imagine the trickiest bit in this whole deal is the part about recognizing Somaliland as an independent state. I mean, Somaliland has all the trappings of a country, including a working political system, regular elections, a police force, and its own currency. Ambassador Mulongo, how do these two, Somaliland and Somalia, operate? Just give us some context. Definitely, as my colleague has just alluded to, it is a very big challenge because issues of recognition and legitimacy are at play here. And you know well that the international community have been very firm ever since the recovery of Somalia into the current reconstituted state arrangements, is to not recognize the secession of Somaliland. This is because it can really pose a danger to the unity of the entire Somalia. The international community believes that the question of secession or belonging of Somaliland and other constituent states in Somalia should be the question of the entire Somalia, where the Somalis themselves would determine that. But we So تحتو Somaliland كم حجر ويكا كم حدا كم حجر أو ما زلواناتا بوليس زلواناتا باتيرا زلواناتا باسبورت زلواناتا بزح نجرات زلوان لعلي 3 عمد دما كم ناتا تكال كوين كم ناتا أوراجا وكم حمد حجر ناس أزغنت حجر كوينات تسرحن تنكسر زلا حوس سلام زلوا كمون انتقوني ريفرندم ونز جبرت بعلم درجة تقبلنا تيرغب نمبر كمون من رجعنا كادتون حمشت بريزنتات غيرت درجة حجر أقوام زلوايا كما يجيروا من سوماليا كما يزخون نزبل حتى كملس كلهم حبرة أفريقيا يكون بعلم درجة نزكونتاتنا سوماليا هذا نصر زخون مرجتن أكيدان يزلون السدمة حنت جزين سوماليا عند خد قبلت جميركا سوماليا بزح حجرات تتكير تغليا وهنا تبونت لاند كالو زبلا جوبا لاند جلز بهال كلها تومن تمساسال حتى كل علو غليهم سلازي قدينا سوماليا هذا عين تزبي هذا هيمانو زلو هذا عليه زخونة تمساسال سوماليا ما بقول زلو كينو بزلو بوليتيكا فلليات زي كوينا كم حدا هجر كون زغلي سلازي نسلاسة عمل العليون كم ناسا تكال كوينا تتكلا كم حنت هجر كقبل وازي كعلو مغنيات حدا كابتي مغنيات الزينيرو سلازي نزم رجت الزم غيار دما
ከቢድ ይከውን እናበለ ይዛረባሎ ሶ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ቀድመ ናብ ካልእ ምስጋርና እነዚኣ ቪድዮ ክመለሳ ክንፍትንና ከይትነውሓና ናብቲ ናይ ኤርትራ ስኮላርስ ክንሰግር ኢና because I think it's also important ንኩልና ክንመሃረሉ ስለ ዝሕግዝ ከም ትራንዚሽን ግን በዚያስ ክንጀምር እንድሕሪት ክትመልሰና እንታይ የዘክረኩም እዚ የኤርትራ ሚክሮፎን ሼር ገይሮም እናደረፉ ከለዉ ኣቤት ክትዕም ግዜ ኣቤት 1998 ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣበይ ነርኩም ኣነ ብቐጥታ ኣነስ ኮታስ ኤርትራ ነረ ኣብ ኤርቲቪ ዝርያ ነረ እዚያ ንድሕሪት መሊስኒ ብጣዕሚ ደስ ዘብሉ ስነ ጥበበኛታት ናይ ኤርትራ ቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ብሓደ ብሓንቲ መድረክ ዝረኣናሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ምናልባት ግዜ እንተረኺበ ድሕሪት ተመሊስና ክንሪያ ክንፍትን ኢና ሶ ቢዩቲፉል ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ሶ ሕጂ ቅድሚ ናብቲ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኤርትራውያን መራሕቲ ምስጋረይ ምስታ ናይ ሶማልያ ዘላስ ከዚያ ክነላግባ ክንፍትን ኢና Shabab, they are making insecure to Somalia. But Shabab are not impacting our sovereignty. They are not impacting our independence. They are not impacting our unity. But this agreement impacts all those three items. So it's much riskier for Somalia than Al-Shabaab. So we have to fight much stronger than the way we fight Al-Shabaab. So, Al-Shabaab ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሓደ ካብቲ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ እዩ እንትኾነ አልሸባብ ነቲ መሬት ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ዝጥሕስ ኣይኮነን ወላ እኳ ፀላኢ እንተኾነ ነቲ ሃገር ደስጋኣ ፀላኢ እንተኾነ ነቲ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ዝጥሕስ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ጋርዲያን ከም ዝወፀ ሓደ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማሊ እዚ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ነዚ ትገብሮ ዘላ እንተቐፂላቶ ምስ ሶማሊያ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ንኽትኣቱ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ሶማል ነዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ብሸለል ክርይዎ ከም ዘይኮኑን ኢትዮጵያ ካብዚ ሓሲባቶ ዘላ እንድሕር ዘየዝሊኻ ውግእ ክትእውጅ ወይ ከዓ ናብ ውግእ ክኣትው እውን ከምዘይ ድሕር ክብሉ ከምዘይኮኑ ካብ ውግእ ካብ ወታደራዊ ግርጭት እውን ድሕር ክብሉ ከምዘይኮኑ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ኦልሬዲ ኣዛራቢ ነጥቢ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ሶማልያ ድማ ነዚ ኩነታት ኣቃሊሎም ይርእይዎ ከምዘየለዉ እምበር ሶማል ነዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ተሓስቦ ዘላ ነቲ ሓሳብ ግን ኣብ ውዑል ኣይተበፅሐ እንዲ ዘሎ ክሰማምዑ ከም ዝኽእሉ ድሌት ከም ዘሎ እዮም ተገላሊፆም ዘለዎ እቲ ኤምኦዩ ዝተገይሩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ውዑል ኣይኮነን ድሌት ናይ ውዑል ከም ዘሎ ጥራይ ዝገልፅ ስለዚ ናብቲ ውዑል እንታትዮም ሶማልያ ኣብ ውግእ ክኣትዉ ወታደራዊ ጎንፂ ኣንጻር ኢትዮጵያ ንክገብሩ ድሕር ክብሉ ከም ዘይኮኑን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኢትዮጵያ ገይራቶ ዘላ ነቲ ሶማላዊ ህዝቢ ነታ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሓሸውየ ገዲፉ ንቅድሚት ንክጥምት ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ እውን እዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊሎም ከም ዘይርይዎ ኢትዮጵያ ድማ እታ ቀዳመይቲ እንቅፋት ናቶም ምዃና እዮም ዝገልፁ ዘለው ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሶማልያ ተስፋ ነይርዋ ኣብዚ ለንቀነ ወፂኣ ነይራ ሓንቲ ፖስታ ትብል ኣይኤምኤፍ ዕዳ ገንዘብ ሓገዝ ገይሩሎም
UN ድማ ነቲ ዝነበሮም ናይ ወታደራዊ እገዳ ንዑ አልኢልሎም ከም ሃገር ሓፍ ክትብል ብግስ ክትብል ከላ ተቀዳማይቲ ንዓና ንድሕሪት ትመልስ ንድሕሪት ንቅድሚት ንኸይንኸይድ ትስዕበና ሃገር ኢትዮጵያ ያ ሽግርና መጀመርያን ቀንድን ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ምባል ብርቱዕ ዝኾነ ስምዒት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘለዎም ስለዚ ንኢትዮጵያ ካብ ሃገርና ንኽትወፅእ ኣየርና ክልከለዎም ኣለዎ ሓይሊ ኣየር እቲ መንገዲ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ክዕገት ክኽእል ኣለዎ ካብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ጫድ ካልእ ዓይነት ንብረት እውን ክዕፆ ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ክህልወና የብሉን ርክብና ምስ መን ክኸውን ኣለዎ ወተሃደራዊ ርክብና ምስ ግብፂ ምስ ቱርኪ ምስ ኤርትራ ምዚኣተን ክኸውን ኣለዎ ብምባል እቲ ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ብፍላይ ነቲ መራሒ ፀቕጢ ይገብርሉ ከም ዘለዎም ብዙሕ ፃውዒት ኣብ ትዊተር ይግበር ከም ዘለዎም ንዕዘብ ኣለና ኤርትራ ግን ኣብ ዝዋን እዚ ርግእ ዝበለ መንገዲ ወላው ካብ ፕሮፓጋንዳ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናብ ሶማልያ ከይዱ ሰዲዳ ገለ ዝብል ሓሶት ወሬ ናይ ሓሶት ወሬ እንተሎም ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ምስ ዝኾነ ይኹን ወላ ንግብፂ እውን እንተኾነ ብወቅዒ እንታይ ከም ዝደሊ ወይ ገለመለ ኣይገለፀትን ኣላ እቲ ነገራት ርግእ ኢልካ ክረአ ከም ዘለዎ ብጥንቃቐ ሒዛቶላ which is really good ኤርትራ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ምዕባለ ከተተኩር ትደሊ ከም ዘላን ነዚ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ኢትዮጵያ ክትፈጥረላ ትኸይድ ዘላ ድራማ ድማ ካብኡ ክትእለ ከም ትደሊ ዘላ ዘተንብህ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ላይ ግበሩ let's go to ናይ ኤርትራ ናይ መጻእቲ መራሕቲ My name is Fikri Jesus Amahazian and I'm a researcher and analyst from Eritrea. My discussion today will focus on development in Eritrea, highlighting some of its progress over the years, as well as detailing some of the contextual challenges and guiding principles. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ፍቅሪ የሱስ እመሃፅዮን ይበሃል ሪሰርቸርን ስኮላርን እዩ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ይመስለኒ ሓደ ዓቢ ኮንፈረንስ ኣብ ጀርመኒ ይካየድ ነይሩ ናብኡ ክሳተፍ ኢሉ መፅኡ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ዘስምዖ መደረቡ ንእሽተይ ክንሰሜና ቅድሚናዊ ምኻዱ ግን ንኤርትራ ወኪሉ መፅኡ ከም ዘሎን ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ናይ ምዕባለን መትከላታ ከመይ ከም ዝመስል መርገፂያን ዕላማታታን ኣተኩሮ ናይ ቁጠባን ከመይ ከም ዝመስል ንኤርትራ ፕሬዚደንት ክገብር ዝመፀ እዩ ንእሽተይ በልሕ ከምኡ ድማ ብብቅዓት ነቲ ዝፈልጦ ክዛረብ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ናይ BRI ናብ ቻይና ክኸይድ ከሎ ዝገበሮ ከምዚ ኢንትሮዳክሽን ገይሩ ነይሩ ሪሊ ኮምፔተንት ብከምዚ ዓይነት ኤርትራ ሬፕሬዘንትት ክትከውን ከላ ኣነ ከም ጆርጆ ሓጎስ ይስምዓኒ ኤነርጀቲክ ብቁዓት ትምህርቲ ዘለዎም ከምኡ ድማ ምልከት ናይ ቋንቋን ሓሳባቶም ድማ ናፃ ኮይኖም ብትክክል ቋንቋ ክገልፁ ዝኽእሉ እዚኣቶም እዮም ነታ ኤርትራ ፅቡቅ ስእሊ ክገትፍላ country. The topic is really important as it helps to shed some of the misconceptions about the country and helps to raise our understanding about development within the global south. Thank you. So after ውዑል ኣብቲ ኮንፈረንስ I think እቲ ኮንፈረንስ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዮም ኢንተርናሽናል ሮዛ ላክሰምበርግ ኮንፈረንስ እዩ ዝብል ኣብ በርሊን ተኻይዱ ካብ 13 ጃንዋሪ ትማሊ ነይሩ እዚ ኩነታት ገለ ካብቲ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተዛረቦስ ከንስማዕ ኣቐዲምና ዓብና ኣዳ ክንገብራ እንደለን ኢና ምክንያቱ ንሰብ ክልትፊልካ ብዙሕ ምንኣድ እውን ነቲ ሰብ ገና ዝግባእ ስራሕ ምሰርሑ እዩ ትናዳ ክወሃብ ዘለዎ ግን groups and are split almost evenly between Christianity and Islam with each representing nearly half of the population. Almost 2/3 of Eritreans currently live in rural areas, although urbanization is increasing. ኤርትራ ብክልተ ሃይማኖታት ዳርጋ ማዕረብ ማዕረ እስላምን ክርስቲያንን 50-50 ዝነብረላ ከባቢ 700 ናይቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ገጠራት ዝነብር ኮይኑ ግን ከተማን ሓውሲ ከተማን እናማዕበለን እናሰፋሕን ዝኸደሉ ዘሎ ዓዲ እዩ እናበለ ነቲ ኩነታት ይገልጸሎም ኣሎ At present, Eritrea is classified as a low-income developing country, and while economic growth has been characterized by considerable volatility in past years, there is a relatively positive outlook for the near to mid-term. The economy is largely based on subsistence, rain-fed agriculture, and pastoralism, while mining has emerged as an increasingly significant sector, now accounting for the majority of FDI and exports. Other areas holding sizable promise include manufacturing, tourism, and the blue economy. Past the sensationalized headlines and diametrically opposed to the raft of misguided assumptions, Eritrea has managed to register important developmental progress in a number of different areas. For example, ብሓፈሻ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ዘሎ ወላ እኳ
مستن دخاتات حجرات تمدب انتخونت لو إن كام كانتري انتخونت بسبسيستنس ويدما بحرشان نحن عوز مثلا استمركوسي قطباز اللي هاجر انتخونت بناتا منجدي جن تبوز خونه منجد تخيز اللي هاجر كم خانة يسجل زلو بتخكل بزح جزية بحماق التجلس بحماق التتكأس هاجر كم خانة بزح جزية وين كأب كوننا زي تمركوسي جيجا زخونة سيلن جيجا زخونة قمتاتن قبل لتهاجر كم زوهاب يزتكسر. Example, in terms of child mortality, regarded by health experts worldwide as an effective proxy indicator for overall child health and well-being, Eritrea has dramatically improved from 146 deaths per 1,000 live births in 1991 to 38 in 2021. Placing that into better context, it has moved from Placing that into better context. So نابنت إيرترا بجزنات نت زنبرة موتنا هتسانات مستولدو هتسانات حدا كابتي بعلم درجات زريرة ملكعنا هيواتنا يدك سبات أبو أبدحريت زنبرات نقدميت كتمت كم زغالة قبل علميتن 4 كبابي كابشح قلعة زموتو زنبرة معكني ناب 3 شمنتن كتوردو هم زغالة إذا ما حدا تبق معكني ناي progress ويكالوتي كم زخوني قالت الله. It has moved from having one of the worst under 5 mortality rates anywhere on the planet to now being among the leaders on the continent and within the broader developing world. شو هذا كابتي progress جبرولو كابتي دحريت زنبرت نقدميت كتمت زغالت كاتيجوري ويكا حجر كم زخانتي نقدر زي حنت تكون كلا أب بحفشات نوح كفال مسويتت أبتعلق زي كم سألكم كفتني زي أب برلين زي تجبري كونفرنس نيرترا وكيلهم كم زي معينة من سيات كسات فخلو كندي سباد دشي لكم على لسكي I really want to know and I'm really happy كم زي عينة من سيات كسات فو بمجمعهم تسفاز هبيو من البعض كم مسجاجريت كاليتي نشتي أمتي اللغو نفتح كاليتي زربا كيس جرنا خلنا أبزياون حنتي قلت مرحبا يا رنا نفتح next topic نسجرين عن وجن كي تزاننا قريم كردات كم زلو سبهلنا نخون مرزامات نعنكرتي سلامنا تكورات نتقلقنا أكسور سقعتنا دلوات نمغتان البعاد نخيدنا نسافف إلن قارتن كوينا أب إدنا يزلو كومباس مطعينا ولاديك إرترا علي البلي أزيو سراوتي كمان بصاز وازم قمعو سماي بسمرت برر كم سجن دنكل سادو زنكعر كم إيرا باركا يدارو زورور كم قبل ثورات أمر سقر حلاقته هزباوي سمعتو هجرو علن تادر كلو حاطير والله جمطو إيرتراي دمي هزباو قباري متلي شعبي أيوني نزل ألم شعبي اوكي جدما ناب لنا برخت كال سكولار اب اي ثينك اب كينيا استكبره وعلى افرو ايشيا زبل ابو دما استزاربتوس كان اسمع فيري زين وح زبلا بانجلش رغي بلخو نشتي كابز دما كلهم سمعين خلينا جن اتا فيديو اب كالي channel غير لكم الله درار فور افريكا زبل ابو كتري وات خليو producers of cheap raw materials and labor and consumers of their obsolete goods and rules. We need to enact, not just talk about, enact drastic change. But we can't do this within forums and institutions that are designed to uphold a rigged international economic system. But before we dive deeper into the conversation about the role of this rigged international economic system in perpetuating Africa's underdevelopment, I would like to invoke and acknowledge that we are standing on the shoulders of giant African revolutionary figures. So انتهت بلدة بحفشة حجراتنا أفريقيا الدرجة زلوا قطباوي يكون بوليتيكا وكل كنتات كاب زيرو زمت زي كونن ناو كبس زخال نت بتاعتالو انتايو زكنتات زدما تمدرخ تي بايتا ويكا مصاوت ميدانا عالمنا نخلو معروي كم زي كوني اتهم معرباويان السيستمس نعتاتهم كربح كم زغل نا افريقيا هاجرات افريقيا دما كم تزدلك صاوتا خم زي كل غيرو كم سسرحي زدما
ሕጂ ዝበፅሕዎ ርዲት ዘይኮነስ ካብ መጀመርያ እውን እንተኾነ ናፅነት ክረኽባ ከለዋ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ እቲ ኩነታት ይርድኦም ነይሩ እዩ ሬቮሉሽናሪ ወይ ከዓ ሰውራውያን መራሕቲ ቀደም ዝነበሩን ሕጂ ዘለውን ንሳቶም ዘንቀድዎ ሓሳብን ዝቕፅል ዘሎ ሓሳብን እዩ እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ very interesting concept እውን እዩ past and present who have tried and are trying time and again to warn us about all of this and to steer us away from the dangers of blindly following this rigged version of development. These African revolutionaries, past and present, warned us about debt and neocolonialism. They warned us about the various tools of economic subjugation and capitalist exploitation. They warned us about white elephant projects and adopting blueprint and poverty reduction strategies that respond to the interest of ex-colonizers instead of responding to our people's aspirations. So, እዚኦም ናይ ቀደም መራሕቲ ሰውራውያን መራሕቲ ወይ ቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ኦልሬዲ ኩሉ ጌና መጠንቀቕታ ሂቦምና ነይሮም እዮም እዚ ድማ እቶም ዝገዝኡና ዝነበሩ ብኢድ ኣዙር ወይ ከዓ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ዝበሃል ሓድሽ መንገዲ ናይ መግዛእቲ ክቕፅል ምዃኑ እዚ ድማ ብኸመይ ትሪዮ ዝተፈላለዩ ንድኽነት ንምምካት ተባሂሎም ዝመፁ ፕሮጀክትታት ንዓታቶም ዘርብሑ እምበር ነቶም ሃገራት ኣፍሪካ ዘየርብሑ ብምዃኖም ዘየርብሑ ፕሮጀክትታት ብምምፃእ ካልእ እውን ብኢድ ኣዙር ነቲ ፖለቲካን ቁጠባ ናይቲ ኣፍሪካ ክቋፀርዎ ብምፍታን ስለዚ ንዓኻ ዘርብሑ ዘይኮነ ንዓታቶም ከገልግል ዝኽእል ሲስተም ብምህናፅ ኣፍሪካ ካብቲ ዝነበረ ናይ ድኽነት መሳርሒ ወይ ካብቲ ናይ ድኽነት ወይ ድማ ኣብ ናቶም ትሕተ ቅርፂ ኣብ ናቶም ደረጃ ሕብረተሰብ ክሰርሕ ዝኽእል ሞዴልስ ናይ ቁጠባ ኣምፂኦም ንሕና ኣብ ከምኡ ድልውነት ኣብ ዘይብልና ኣምፂኦም ኣባና ይፍትንዎ ከም ዘይሰርሕ እናፈለጡ ከለዉ እቲ ኩነታት ግን ኣብ ኣፍሪካ ግዜ ከም ተባክንን ኣፍሪካ ድማ ብትክክል ነቲ ፀገማ ብድሃሉ ዘይትኽእል መንገዲ ንኸይትረክብ ዝግበር ነዚ እውን ከነስዕለሉ ከም ዘለና ኣጠንቂቖምና ነጊሮምና ነይሮም እዮም እናበለት እያ ትነግር ዘላ They warned us about black skins and white masks amongst us. ካልመ ጠንቀቕታ ጸሊም ሕብሪ ጻዓዱ ኮይኖም ብጸሊም ሕብሪ ዝግለጹ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ስለዚ ጸለምቲ ኮይኖም ናይ ጻዓዱ ረብሓ ዘገልግሉ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣጠንቂቖምና ትብል ኣላ But they didn't just warn us, They also tried and are trying to empower us and remind us that we have the right to set our people free. We have the right to own our development processes and objectives and sequence our nation building steps according to our context and our needs. That we have the right to eject spoilers from our lands and that we can terminate or renegotiate deals. Those of the past gave us and those of the present are showing us the tools and the language. So, እዚ ግን መጠንቀቕታ ጥራይ ኣይኮኑን ሂቦምና ናትና ዕጫ ናትና መጻኢ በዓልና ሃንዲስና ክንገብር ከም ንኽእል ኤምፓወርመንት ወይ ከዓ ዓቕምን ብቅዓትን ከም ዘለና እውን ነጊሮምና እዮም ስለዚ እቲ ንዓና ከገልግል ዝኽእል ንዓና ክኸውን ዝኽእል መንገድታት በዓልና ክንህንድስ ናትና መጻኢ በዓልና ንክንሰርሕ ኣብ ካልኦት ጥራይ ከይተፀበና መንገድናን ፅርግያናን በዓልና ፀሪግና በዓልና ንክንከዶ እውን ኣተባቢዖምናን ኤምፓወር ወይ ድማ ሞራል ሂቦምና ክንገብሮ ከም ንኽእል ድማ ሓቢሮምና እዮም እናበለት ትዛረብ ኣላ and the resolve it takes to refuse what doesn't serve our people. Please note, I am invoking our revolutionary history and ancestors, as well as living revolutionary examples that are deliberately demonized. Case in point, my president, Isaias Afwerki. Because that is exactly what we need to get out of this upside-down development shehet or juju that has hooked itself to Africa. We need revolutionary mindsets. We need revolutionary attitudes. We need revolutionary commitments. We need an unapologetically pro-people, pro-Africa spirit that centers African aspirations when dealing with Bretton Woods institutions or any other development partners for that matter, and when fighting Western domination. I'm speaking about Africa. So, ሓደ ካብቲ ኣብነት ከምቲ ንሳቶም ዝህቡና ዓይነት ምዕራባውያን ሃገራት ዝመርፅዎን ዝብልዎን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣፍሪካውያን ሰውራውያን መራሕቲ የድልዩና ኣለዉ ንኣብነት ከም ኣብነት መራሒ ናይ ሃገረይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክጠቅስ እንድሕር ኮይነ ኣንጻር ንሱ ንዑ ብዝመስሎ መንገዲ ንኣፍሪካ ንኤርትራን ከርብሕ ይኽእል እዩ ብዝበሎ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ እቲ ፀገም ግን ዝኾነ መራሒ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካልእ ንዑ ብዝመስሎ ወይ ነቲ ሃገር ከገልግላ ይኽእል እዩ ብዝበልዎ መንገዲ ንኸይከዱ ንኣብነት ሰውራ ናይ ኤርትራ ኤርትራውያን ብየዋፃና ዝበልዎ ካብ ካልኦት ከይቀድሑ ብናቶም መንገዲ ከይዶም እዮም ተዓዊቶም Of course, ስንሂላውን ከም ጻልኩም ናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ዘረባ እንታይ ማለት እቲ መንገዲ ቀሊል ኣይነበረን ብዙሓት ሰባት ኣብ ሻድሻይ ወራር ብዙሓት ሰባት ገዲፎም ነዮም ኢሎም ብትክክል እቲ መንገዲ ሓያልን ፅንኩርን ነይሩ ናፅነት ግን ኣምጪ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ልምዓት ናይቲ ሃገር እውን ንዕዖም ብዝመስሎም መንገዲ ክኸዱ ሓሲቦም ነይሮም ካብ ካልኦት ካብትን ክወስዱ ግን ብናቶም ሕርያ ብናቶም መንገዲ ክኸዱ ይውስኑ ነይሮም ከምቲ ንናፅነት ዝገበርዎ ግን ልክዕ
ናጽነት ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ 5 ዓመት 6 ዓመት ገለታት ይወሲድ ሎም ናይ ኤርትራ ጥራይ 30 ዓመት ወሲዱ ልክዕ ከምኡ ድማ ትጉዕዞ ንልምዓት እውን መጀመርያ ሸለል ኢሎሞም ጽቡቕ ከይዶም ነይሮም ድሓር ግን ከምቲ ናይ ናጽነት ኣብ 77 እውን እኮ ናጽነት ናይ ኤርትራ ተቃሪቡ ነይሩ እዩ ድሓር ደርጊ ከም ብሓድሽ ሕብረት ሶቪየትን ገለን ኣዕጢቆሞ ተመሊሱ ክሳብ ኣንኮራ ኣዕጢቁ መፅኡ ነቲ ሰውራዊ ቃልሲ ኣናዊሕዎም ልክዕ ከምኡ ድማ ጉዕዞ ድሕሪ ናጽነት እውን ናይ ልምዓት መንገዲ ክሳብ 98 ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለ ገይራ ኤርትራ ድሕሪኡ ግን እቲ ጸላኢ ከም ብሓድሽ ሪኦርጋናይዝ ኮይኑ ኣብ ነዊሕ እገዳን ጸገምን ህይወት ሃገር ክሳብ ሕጂ ድማ ትቃለሳላ ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት ብትክክል ንረብሓ ናይ ኣፍሪካ ንኸይንሰርሕ ዝዕንቅፍ መንገድታት ኣሎ ነዚ ፈሊጥና ድማ ነዚ የቕረታ ዘይሓቱን በኣታቶም ዘይንብርከኹን ሰውረወያን መራሕቲ ክህልውና ክንፅዕር ክንክል ኣለና እቶም ዘለውና ድማ ክንሰምዕን ክንክተልና ኣለና ዘስምዕ ቋንቋ ይጥቀም ዘላ as a single giant potentially powerful entity because honestly unquestioned assumptions of universal patterns based exclusively on the interests of Western nations have often resulted in this entire continent serving as ground zero for development experiments or a case study to explain why Africans keep failing. When we speak of Africa as a country, it doesn't mean that we are trying to discount the historical nuances of our individual countries. But I strongly believe that as long as these lords of poverty subject all of us to the same economic and political whiplash, then we too must unite in our efforts to create a common language that amplifies solidarity and pressures our governments to abandon short-sighted, expedient, haphazard policies and silo mentalities. Instead, we must push for a unified bargaining power, understanding that unity in our analysis of the situation and unity in our resistance is the only mechanism that will lead to Uhuru. So بحفشة كنريو خلنا زكونة تزي أفريقيا كل عينت ناي كتبا نلمعات تباهيلو حسابات ناي أوروباويا ناي كالوتن كل تفتشينيو أفريقيا نكساب حجي كابتو زلاتو كنا تكتوزاي كالتن تحطة دما سلمنتاي نزبل اتي نما فتن تباهيلو زتقامولو زلو من قدي أب أفريقيا كم زي سرح بفلا إسرع أربعتم كنا نريو خلنا كل عينت موديلات ناي أوروبا ناي كالوت علاماتن كسرحي كالن سلازا أفريقيا كم حنت هاجر ولو كبزو في اللي ينتلوا كم أفريقيا نربح أفريقيا كم حنت هاجر كوينا مسكالوت هاجر كتسمع مع كلا ناتا ربح قديما كسرح كتكلالوا أفريقيا دما نعاكر بحازخ المنقد بعلات رايع كتندسو زلوا نزين مقبار دما تبعات يدليو كم دما تن برين وود تن معرباويان بريتن وود انستيتيوشنز بحالا بعال IMF وورلد بانك نت معرباو عالم نخرب بحيلو نعتاتهم بزقلقل منقد استقبري سلازي نعتاتهم ون بديه كا تشالنج غيركا نعتكا ربحك تهانسولو تغيل أفريقيا دما كل زلوا في الليات قريفة ناي حبراو العلماء أب حبراو علمان حبراو مرقصن حيزا كم حنت هاجر كم أوروبا وحبرت ويكالوت كوينو ديلز قبر زلو أفريقاون بحرك أنا أبتي مدرخنا راقا متيا كتتعفى كم زلوي كتسمامع كم زلو نيغوشيت قبر كم زلو يا تسوع زلا. Just as they are united against us, our countries must be united as we aim to meet our African aspirations. At this juncture, allow me to define what I mean by African aspirations for the purpose of this talk. African aspirations to me include the right to peace and to coexist peacefully within our regions and continents. The right to create political and governance structures that seek to reflect our social makeup and serve us in all aspects, not weaponize our fault lines or our weaknesses. The right to development and to set our own development agenda, including sequencing and implementation processes. And here we also include the right to food, water, health, education, etc. The right to form alliances with countries near and far that are based on mutual respect and interests. The right to participate in the creation of new global structures that are not beholden was thrust. So انتهي تزارب الله بتعمل تبغ زخوني دكتور I think researcher and scholar ميلانا برخت تزارب زلا بتعمل تبغ زرباي I wish up كالك زي بملا كم تعلكم so انتهي تبلا الله أفريقيا أبزوانزي نتصور كون زلو مثلنا تكتفلت الله مثل نسلامنا أفريقيا نمرقاز مثل كم زلوا ناتا قطباو من قدي ناتا مرجعات نغتستغاخل مثلا كتفلت كتكلالوا أبناء عالم درجة تكالات نختساتفن كم بدما حدش تكالات أبزو قمولو بلاتفورم كتواسعن من قدنا يمعبالن لو تنع زخون نع زمأمن نختجبر مدرك كفتلان أبكمو نختساتف دما بوتا كتحس كم زلوان سلازي انتايو اتي درجة دك حتى زو كل تزارب زلا حدا ريسيرش بيبر قريبة نوعية غير زلا ذا فيديو زيا درار فور افريكا تبل حدث درار شوت الكال شانلي اب انجليش اوريد لكم لهم كالك زي بينات تسريحه نخت مصخ قبريه مخنياتو نخلا كشفنا دسم بلن نجن نحجي مستناي قدم اكايدا نايت صورا كونيكت نخون قبره كنفتنينا بليز لايك قبرو لتس نغتل بزيا حج
أي تخيلن يا تدفيها أبيها هتكيد كتسنة تكون كان سألاقي زمتسي حجزنا وسأنت أمتسي كتسنتك ابن خفتي مري من هالوقت أبز تحتنا عقمخا درجة كتورد تخيل كابو كأسي كاجميركا ناب كبز بلزل على تبتسحي تغدى مهنياتو حنتي نتتحساسبات تصلو إذا سرعة زي أفتحن أب ديمقراطيا زي مركوسة وزي تمسرته زي كونه زي حقاوي سرعة مخانو وإلى حد يلوم وضعوا يترفع نهاية السلاسية سرعة كودق مخانو ولا زي حجي زي سرعتين أب حنتي وان حنتم على تخوضق مخانو نفسه كسر حنقوله قبراي مال دقلت صدنا بس عينا وثمن شيء أخيد الله قال أبجي أنا را أمباسادر كوستو كيدو بلخا أبجي أنا را شيء كيدو بلخا أبجي أنا را حدا ممر بجي أجيرو كيدو بلخا أبجي أنا را حدا حكيم كيدو بلخا تايدا عندها رع عمن لا تندي ولا خوين سقط صار دي كل خوين أخيد مبر تحقبر ده تايقبر سقط ده كل تخوين أخيد بوجي رخيد سقط الخيل محيال دغنا جماد حيال دغنا سنسلة تقبرك أخوف بال مسكت خذت ثلاثة معلت مس قبره خذت ثلاثة ورحم قبره زنبل حسب كندا مسأتوي حوي ديمقراطياوي حقاوي زخونه قالس لنا اذا قالس زي بحيل خداخم يخدم نبر بفلسفنا خداخم يخدم مهنيات ديمقراطي فتحن مثلنا يسبن كداخم على كن نسقهم كاين قوم شيتن حنسا اسحبونه وخنا خلا كلاي معلت ساسا معلت عدما خا اندا خدي دخيت عد خارح يقول دار حق خيت نبرا تلد حصين دي حيال كوين تطو كون دحر كوينو وتوم صنعت رحب انجليز انت امدو لكم اتمن قد اند حيال نحركم انت يتسقم شاتشاور راسي لحس دبلان ذا هاجر يتمسو بوان قولهم خاد حشنا امبرس ايوقحني كيدا قولا كندي ما كاين انا بورسدان تطويلم بزحات ابزها سوا قالو من كيدا خمساني تم ايغا ون يبلنا مس حصراتات انتليون حصراتات منغست بخمي قليسو خمزا قديمنا زبلنايا بتمرتينا هنا زارب صنحنا اب كال مدايون وي كال سيكتورسون بخوم اغباب نحزبو بخمي ساستين كم زغبري غبرو صقم يبلنا كبابينا نرئلنا ابي توكيل الله لمنا ردئ دو بيناركم تيلكاس بجاكم الكا بخيات زحفري نحنا نحفرينا اب كم زي زغبرو زلو خندر خلنا نحفرينا كم تواصل نسرح لهم زلو امريكا لهم ردئ دو بيللخو مس اغون غنا شعن صباحيتو يو ان ذا سيم تو انت انا تواصل يسرح له شو اتميتي شي حزبك هل قريب له 16 مليون حزبي هاليقو تبايل بطميت يقذف على تبايل 16 مليون حزبي بطميت اندحرز يقذف كوينو يلا خان ديها صاخ منقسن كم حزبي ايسرح عندها لموس ديها مانك متوقع امريكا خطلبكا بناس اخي الله دي قلب بوليتيكاو حريا خلكا دي بوليتيكاو حريا ألكا نزبل بعلها حرياها توس أبغى أغلط تبلع تمهر تدليها تمهر وتأمنا بوليتيكا كأوها تمسك خا أديس أبغى مسيح خستوها أسمع أديس أبغى مسيح خمس جيرو كم زقين زي ديتلي مبر زي بقيح تحنسيس لولو تطوق من نحر كوينو حيلو تطوق من نحر كوينو وتم حيالات رحم تطوق دبلو كندي كوني وتم حيالات دخون غن كم تدقاقي من تزاربنا له 10 مستشفى تقادل لنا تقادل حرنة إرترا السودان آتي 10 مستشفى تايم مخون ده أخيد مبر بحرت بوليتيكا هم أخيد وصلنا حريا إذا قدم توقين اللي منقستنا short gain is long pain زبل أب finance ترايكونا أب كل مدايز تكمل منقستنا short gain is long pain ني لقح منقس إرترا وحزب إرترا كمزي بنادول ناي سعبين ناي كال حمام نديو رئيس حمكة بنادول كانعو كم معجسي غير كأخذ وسطه سلازي لقح كم معجسي جزيا ومعجسي نورحيه هل تورحيه صومن
معجز ترى تقملو تخيل نزونا ندلينا دحري جن سقاي دحري زل سقاي جن كتصاورو تدالو تراي كم زحجي تساقي له واغاز خفلالو زلا كلن غراب تاغرات نرينا لنا ابي تبتاتينا نالوا معلتاوي سب ميتو تسمع سب حسيرو ابن ريسا خطري بتاعنا هتصقرر اب ريسا بنا كبوري سلامتا غيرك يا ريسا حلف كلهم تحلفوا بحمام بباجغو زوسر حمام زموته مالت نزي ريسا فقدو غدنا خطري من زمصويزي مزز زبلنا زمصوي معرباويان وامريكاويان بقصالي اب افريقا غصوم زغوي زلو كم ماراثون زغواي زلو ازخبكا لقاح كبكا اي وي رديت كبكا زبلوم زلنتاي بناص الله بليون كبكا بليون ناينتا غبرلي كمتي حبرتسبنا زبلو 50 لمين نحاده شخم نبزح قناي نبزحات قناي اذا حدا بليون ناتهم نحزب افريقا وي population افريقا نزو كونتيننت ملو قناي امبر سانتيم ناي بس حنن حدا بليون ناي جابان انت ناي سراويتي إيرترا أزي مسنفيز مساسل ينيرو زي حللو نيشتي دقيق فترة عبقوا من قد سرح رأيه إيرترا وخا أتز واحدة اتزعب يقوم من قد سرح بعالم نعوز الدارك أنا هسوي لي أب ناي تاريخ صحفات يكون بزانتا يكون بأفلام يكون بزخون رخيبة أي فلتن من البات زق على متأيقي دي سمعونه ناي فالكان زيوم اللوكاء نيرتراويان زدارو كبلون انت خوينهم بحجك سمع قليه كندي وحدين ايرترا فيتنام حيالات يوم جن من نيرو مسوم حيالات مسوم دويلهم نيرو اطوار دو قلبهم سنقزهم نيرو مسوم حيالات ايرترا من نيرو حيال من نيرو مسا ابتي جزي مزلاق مستقلمونا باقيرهم تليمومنا يوم كلهم فتوتنا كبهالو زخول ايرترا نبين دو حزب إيرتران أدبانا خيل خلالو مسرتاوي أبتقد ما جنبارك سرع دلوا طبعاً مساريه يزو نزي وجزخ مكتدلوا أتمنى شيء كما يجرته تبي سرين أما أكلا إمراء دلوا أو أفريقيا دلوا أو أوروبا دلوا أو أمريكا دلوا أو إسيا دلوا نناي كبابيو نناي قدبو مخته كما يجرو دميرو يحيلو حانت سكن كيسلكه قصال خميغرو يسرع بتعدخا وانينو خير السعمالات تمهرتو سرحو شقلت افراينتو نبيتسبو نسدرو دغبر حجز كير السع كل زي اطاميرو سرحلو خلال اوداد كم زازراهما ذا فيديو زيا بزح لبواتات بزح مخري بزح تاريخاوي أكايدا نايت حجر مها بحجز له بحدش ولده مهورات كمون ليكاونتي كجبرت أنهارينا I really hope زيوم نايكدم generation مرحتي نتكونتات نتتحسس بقى نتاكايدا نبتي حدش ولده كب إيرترا سالات زجاتا مكونتات أبزح كرنعتنا عالم أوشت حجر يكون أبدج بزح مهورن نتحجر قديم كسر زغل بزح بقع زي غاز اللوايا سلازم نزخول أو هايتكا كم زبلوس أنها أوراد باك عيل خلالو ويشتو زلو سب ويشتو زلو سب للعاقميز قبر زلو كساب حجي تدقى زلو سب دما بستود بمن قدي نتي ويشتو زلو كقلقلون كحقزون كبركتولون زخلو لمن قد كفتر زعمت زيادة ما I really hope بزح تصفاتات جراتات ناي صبغ نقر نريالا زلناينا كبازع زوت زلو سلتات كاوشت إيرترا زوت زلو سلتات ناي هنس آيقون ناي تبازع ناي تودب ناي تدسيتاتنا ناي بحق تصفات زهبيا بكالي جزيو كله كم تعالكم كفتني أنا يلو مجن أبزكو دي I really hope كل سب كابزي فيديو تماهيرو نقد ميت جزو كتمت أنا بيتنا حجرنا دم أنا إنتايو جامع إنتاي كبر كتغلنا حجري نهزبي إنتاي كجبر اللي خل زبل ما تحسس بحزنا نغن كيد دم أنا وترو مزخ آخرنا بيجبر لايك جبرو سبورت جبرو نزوم كالو دم نزوم أكلاتنا هاي برات سبنا حدش زك على قول زلوا مرحتي نساتون دم مورزز ما كم تعالكم كفتني ناتكم ريتو ناتكم حساب دم بتاعت قرف النابلكم تصبغي مني لكم مزياح برات سبنا نتغير نفس وكفنا خن كتلو زلنا كاب إيساويان بفلاي كاب تشايناويانن هنداويانن كن مهارو زلنا زيو زيوم حبرت سب زيوم نفس وكف سنتيم أبزي بوت عيت ودغنيا زي اليوم مجايز أي جزونيوم جنزبون باجباب يحزوه إنفست يقبروه ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي الصومن دوك أمن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس
ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም that's why ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛጊ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ